Burundi ibintu babishyize ku rundi rwego. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu birakomeye cyane, ubu ngubu nibwo twajya twabyemera nyuma y'uko ambasaderi wabo mu gihugu cy'Ubufaransa Caritas Njebarikanuye yakiriwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ni OEF, Madame Louise Mushikiwabo, akaba n'umunyarwanda. ngo Burundi bwararakaye cyane, none ambasaderi wabo nyuma yo kwakirirwa na Mushikiwabo ngo bamaze guhita bamutumiza hariya imbere mu gihugu. Ibintu birakomeye cyane. Ndibaza nawe nkakubaza iby'iyi nkuru bimeze bite? Ese bamutumije kubera iki? Byose tugiye kubisobanukirwa muri iki kiganiro. Wowe kanda subscribe ubundi bikuvira imuzi ndetse n'imuzingo nkubwire byinshi bijyanye n'ibi ngibi. Ubwo rero ndakubwira yuko guverinoma y'igihugu cy'u Burundi yamaze guhamagaza mu gihugu ambasaderi wabo mu gihugu cy'Ubufaransa witwa Space Caritas Njebarikanuye, nyuma y'iminsi ibiri gusa yakiriwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OEF ni Madame Louise Mushikiwabo, akaba umunyarwanda. Kuri uyu wa kabiri rero Kamena, hari no ku itariki 2 nyine, nibwo uriya mu diplomate yakiriwe i Paris, yakirwa na Mushikiwabo, ndetse mu kumwakira yanamushyikirije impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye muri uriya muryango. Gitega rero mu Burundi mu ibaruwa yayo bahise bamwandikira bukeye bwaho ku itariki 3 Kamena, ubwo ni kuwa gatatu. Ibyo bintu bisobanuke neza. Uyu mu ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cy'Ubufaransa yakiriwe na Mushikiwabo kuwa kabiri. Kuwa gatatu Burundi buhita mwandikira ibaruwa. Ni ibaruwa rero yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Edouard Bizimana. Yasabye ambasaderi nyine mugenzi we Njebarikanuye ko yahita asubira i Bujumbura vuba bwangu kugira ngo agezweho ubutumwa bwihutirwa bumureba. OEF rero nayo ikimenya ibi ngibi, ubwo ni uyu muryango nyine uhuza ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, ukimenya ibi ngibi nabo bahise bandika ku rubuga rwabo, ubutumwa buremereye cyane, aho bavuze ko ambasaderi Njebarikanuye ari uhagarariye perezida w'u Burundi mu nama ihoraho ya Francophonie, yashyikirije Mushikiwabo impapuro zimwemerera gukorera uwo murimo mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu magambo ye bagize bati umunyamabanga mukuru wa Francophonie Louise Mushikiwabo yakiriye Madame Space Caritas Njebarikanuye, ambasaderi w'Ubufaransa, ambasaderi w'u Burundi mu Bufaransa, akaba n'uhagarariye perezida w'igihugu mu nama ihoraho ya Francophonie. Ni inama bahina mu magambo bavuga ko yitwa CPF, aho yamushyikirije impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye, abikora mu rurimi rwe kavukire. Ubwo ni byinshi nyine, burumvikana ko nyuma y'uko bakiriye umuntu bagombaga no gukora official statement. Bakanavuga bati rero uriya muryango wunzemo kw'ibiganiro hagati ya ambasaderi w'u Burundi na Mushikiwabo byibanze ku buryo bwo guteza imbere ubufatanye bushingiye ku byihutirwa igihugu cy'u Burundi cyihaye, ndetse na gahunda za Francophonie, cyane cyane mu nzego zo guteza imbere no gusoma no kwandika no kwimakaza uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Igihugu cy'u Burundi rero mu ibaruwa bandikiye Igitega bahamagariye uriya mu diplomate wabo mu gihugu
cyabo ngo umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi maze imyaka myinshi nyine urimo agatotsi, nyuma y'uko ahuye na mushiki wabo nibwo biravugwa ko nyine ngo aricyo cyabarakaje. Mu myaka ishize rero i Kigali ndetse na Gitega, ko ni imirwa mukuru nyine y'ibihugu byombi, ariko Gitega ikaba bavuga ko ngo ari umurwa w'ubutegetsi, byagiye bishinjanya ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu gihe Uburundi bukomeje nyine kwegera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu gisanzwe gifitanye amakimbirane n'u Rwanda kubera ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwacyo. Bitekerezwa ko kwakirwa kwa Njebarikaniye mu ambasaderi nyine w'u Burundi mu gihugu cy'Ubufaransa, kwakirwa na mushiki wabo usanzwe ari umuyobozi umwe rwose ukomeye mu bakomoka mu Rwanda, bishobora kuba byarakuruye impaka muri bamwe mu bayobozi bo mu gihugu cy'u Burundi, ari nabyo bivugwa ko nyine ari nabyo byatumye ahamagazwa. Uriya mu diplomate rero wahamagajwe kandi mu gihe mushiki wabo yitegura kongera no kwiyamamariza kuyobora OEF mu matora agomba kuba mu mpera z'uyu mwaka wa 2026. Abandi bakavuga bati ese ubundi buriya nibaba baraketse ko wenda mushiki wabo yamukoresha nk'uburyo bwo gukora icyo nakwita nka lobbying kugira ngo azamufashe kuba yakwiyamamaza nyine agatorwa. Ni byinshi umuntu yatekereza, gusa we yahamagajwe. Ayo matora rero agomba kuba mu mpera z'uyu mwaka, ashobora gusiga uyu wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda atorerwa kongera kuyobora uriya muryango kuva muri 2019, akaba nyine yaba agiye kuyobora manda ye ya gatatu. Ko birumvikana ko nyine amaze kuba umusiniya kuri uyu mwanya. Mu bagomba rero guhatana nawe harimo Juliana Amato Lumumba, umukobwa wa Patrice Lumumba, akaba rero n'umukandida watanzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari nawe ngo byitezwe yuko Burundi buzaba bushyigikiye, ndetse ubwo nyine na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkaho nyine n'ubundi nkuko byumvikana Burundi murabizi ko bumaze iminsi buri gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nukwibaza ngo ese kuba igihugu nk'u Burundi cyazamura nk'ibi ngibi, ubundi si ikibazo cyo kwibaza, si ukuzamura ibintu bidafite umutwe, bidafite aho byerekeza. Ni byinshi nyine byo kugenda utekereza. Njyewe nitwa Pasi Govinda, iyi ni The Quick Times News, kanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi ukomeze uryoherwe n'ibyo tugenda tukugezaho, ubundi ukomeze kuryoherwa na gahunda zitandukanye The Quick Times News igenda ikugezaho.